Pozvite na moj Turbo Injection sistem. A sad, dragi moji YouTube-ovci, čitam komentare. Jedi vrtić! Ali, jedi decu za pare! Like a chicken and biscuit. Beast of the West, cause you jumping like crickets. No. A što se plaća vrtić, šta? Čuvaju decu za pare. Što su ljubazni. I moja baba bi htjela da čuva decu, ali ne može. Nije živa. Evo, evo, čovjek mi pravi palačinku. Brane, Turbo Injection. Brane. Hoću da mi primim zazubice s drugima, jer misle da ja nemam para za ovaj... Kurac. Sira, Evo, cepam decu na Fruškoj gori da se moja duša ne smori. To, brate! Narodna kuhinja, da vidimo šta ima u narodnoj kuhinji. Evo, leba mi dali, evo leba, evo dao mi čovjek, to je ko moj komšija. Evo, dali mi ovo je slatko, da idemo dalje. Evo, ovo mi dali, evo, jogurat mi dali, mali ovaj jogurat, evo makarone, evo. Čekao... Imam i fiksni telefon. Kurva jedna pička ti materina! Imam ovaj toster, imam ovaj mikrotalasnu. Molim le. Da podgrejem ovaj. Decu za pare. Sve imaš, a? Imam frižider koji radi, evo, uključen. Imam unutra malo hrane, sir. Kurac! Ima tu malo mesa. 2000 years later. Evo, drage moji YouTube-ovci, konačno na moju adresu je stigao Crnac! Beko. Evo, ovdje ima potrošnja, 270 KVH. No frost sa sjelicom. No frost. 42.000 dinara sam platio no frost. 42.000 dinara sam platio Beko. 42.000 dinara sam platio Beko. No frost. Beko. Viš kokije, bre. Da, ja volim papagaja do jaja. Ne puštam ga van rešetka. Čisto mi u nekim rešetkama, bože. Čisto mi u... Evo jedi pasulja, brale. Evo vidite, dragi moji YouTube-ovci, ova žena, sobarica za decu, ni ne da pričam. Da se smemo. Šta je bre ovo? Šta je frka, mislim, šta je ovo? Šta udaraš u staklo, mislim? Kakav čovjek, jeba. Jebala te direkcija za javni prevoz! Jebala te direkcija za javni prevoz! Jebala te direkcija za javni prevoz! Aj sad govori, ženo, ajde! Jebala te direkcija za javni prevoz! Jedi govna! Ajde sada, ženo, sada kaži ti, jedi govna, brate, u pora 3! Ajde sada kaži, ženo, brate, ti, iz ovog aparata, nek te siluju svi! Studenti Beogradskog univerziteta, kako ste? Niko vas ne voli, niko vas ne voli. Evo, da se selfiramo, ja i ti. Hoćeš da me staviš?
Drugarice, kaži nešto, brale. Jesi jela rolovan kurac, brale? Urolaj kurac, brale. Kako to zovu rol? Čine, To je sve ne moderno vreme. To nije bilo ranije. To je bilo bre normalno čine, one u Zemljičkoj, to je to. Ono staro vreme volio bi da dođe 1982. godina kad su bile Zemljičke. čine. To. A sad su izmislili hot dog. Pa nisam ja pas koji jede dog. Dog je pas, a hot, to je hot linija. Ne. Ja neću budem na hot liniji da kažem ono, jao ljubavi, jao ljubavi, a tebi dođe veliki račun, veliki račun, i okrenite, 064, ne, 08, 02, linija života, na dlanu dugačka, a ti si, brate, dobra mačka. A nisi tačka, nego zarez. Evo, žena je, kucka svom mužu i kaže, javlja da je ona sad u tramvaju i piše kako Kaleta je srela i kako ovo Kale lepo priča, baš je kulturan. Mamu mi jebem u pičku! Ko jebe mater? Komu jebe mater? Mamu jebem u pičku! Teveli crnac da ih izjebe! Crnac! Jaj, što ima veliki kurac! Sivo nebo, Bog te jebo! Pa koga jebe, bre? To su pederi! Pederi, jebete se! Ja nisam peder, brate, ja sam čovjek. Kenje se, pizdati materina! Kurva jedna, dođi vamo, kurva jedna, vidiš kako napadaš me sa leđa! Kurva jedna, pička ti materina! Baš je kulturno. Novosađeni, dođite za Beograd. Sljedeće nedjelje da se snimimo na jedan k***čina, brale. Jedna k***čina. Ale. Evo, ovaj se zasuko. Kale, Zao. može slika? Pa ajde, Ne mora slikati. slikaj se. Čekaj. Slikaj se. Vozimo Ford iz... Ale, ovdje ti je gas. Prvi. Da, prvi. A ovo u sredini je kočnica, ali imam ja kočnicu, držim za svoj slučaj. Dobro, neću ja puno, Pušti polako, plačilo i tako da. Evo, pozdrav za Kineze i mi Kinezi 1,5 milijardu. Da nema Kineza, ne bi mogli da kupimo jeftine papuče. A buranija? I buraniju. A Kinezi ne jedu buraniju. Kinezi jedu pečku. A Kinezi ga rade za njihove pare. Mi samo uložimo malo nešto, 15%, a 80% Kinezi. Braje. Ovo je među srpsko-kineski zahvat. Bruce Lee. Ip Man. A Jackie Chan? I Jackie Chan. To. Pozdrav za Jackie Chana. Tokio. Valjda Peking, kakav Tokio, znaš ti gdje je Peking. Pekinška patka. Pekinška patka. Ale. Jedi banane, ženo moja, jer poslije je kasno. Užas plus vampirizam plus satanizam plus grobari koji guraju kovčeg 2,5 metra u zemlju. Brata, C9 upi sada dok ne pukne kada. Kičan je proradio, brale. Sad za ovo leto. Kuvani kukuruz. Samo kukuruz je lep i on nikad nije kukuruz lep, jer kukuruz
vidi kroz ove semenke. I ne moram da budem Tom Cruise ako hoću da jedem kukuruz. Kale Kitchen predstavlja kukurac. Treba voleti životinje. Evo, dragi mi YouTubeovci, peku se pilići, bralen, a meni voda ide na kurac. Bicikl se javlja. Kad mi mu dao ovo jedno Dete. on bi pojeo celog. I kažu ljudi, kažu da su siromašni, a kupili televizor u boji, onaj tanki ekran. Nema ti mene da lažeš, brale. Ćao YouTubeovci, evo, ja posle duže vremena, televizor novi. Televizor novi, vidi kakav televizor u boji, brale. A ovaj stari, bacam ga, brale. A stari? Kupite kabanice. Kupite kabanice. 5 minutes later. Kupite kabanice. Fifteen minutes later. Kupite kabanice. Duplo, a? Ovo je duplikat. Baže, dok smo stegli do Nijagarinih vodopada. Traži isto njega da bude svaki dan tebe politika. Svake srede Minimax televizije. Deć, idem na divlji zapad. Brale, jedi bundeve, brale. Brale. Dobra dinja. Evo bundeva. Jedem bureka bez jogurta. Dođi kod mene sutra da pušimo kurac. Dobar ovaj burek. Burek, dobar. Evo ovo je k***čina iz Srbije, mrane, jedi k***činu iz Srbije, mrane, skuj ga u šerpanju, mrane, jedi kukuruz, mrane. Jesi lako ženo. Evo pun autobus ljudi. Evo zdravo drugarice. A ti ženo nasmej se. Šta će ti penzija? Daj vrati državi. Kako se vi jačete danas, drže? Jedini ja sam normalan, ovo sve je nenormalno. I ti ženo nasmej se, vidiš? Svi beže od pravih ljudi od mene, a ti ženo nasmej se. Nemo da si tužna. Jedi grašak. Propale ti viršle u frižderu, pederu, jer nisi prošao datum. I ko baje nisi jeo, a hteo si. A u stvari nisi teo.
stvari prošlo ti je želja, što si kupio kobaje ako ne jedeš. Ne mogu da verujem svojim očkima. Ostaću svoj, neću se vezati, važno je samo dobro se zezati. Kako ste vi, drugarice? Evo, sad sam u autobusu. Šta vi mislite o tome da vaš muž udate se za njega, a on ne pere kurac ili ne kupa se? Šta, bi se udali za njega? Udali ste? A onda bi vi morali da perete kurac njemu. Brane, per kurac. Bi vi se udali za čoveka koji ne pere se uopšte? Ne bi. Brane, da smrdi i drugima i sebi, brale. Da vas pitam nešto, da li bi vi bili s mužem koji se ne kupa 20 dana? Da vas pitam, da li vaš muž drži do higijene i kupa se redovno i vi mu perete leđa? Brale. Ova pala u očaj ko da je pila čaj. Jaži se životu, ne budi peder. Nije ti lako. Popiši na oko. Smej se, smej se. Smej se ako ti ispala plomba. Smej se. Došao mi iz kosmosa da je peder. Da ne, teo da mi ga uvali u čvarulju. Da ne. Sve kao fino sa mnom, a ono u čvar da mi ga roka. Kraj potoka. Sivo nebo, Bog te jebo. Jedi samo 30 dinara je salata. Samo. Evo ovo je salata kristalna. Evo ga spanaj 100 dinara. Kilo, mladi luk. Evo drugarica u ćošku i ova drugarica koja nije u ćošku, koja je pored ćoška. Čekaj. Kao nešto opet sam na... Čuje se taj zvuk kata. Trasi, ponašamo se kao indijanci. Nisam znaš, više mi na majci. Šrke mi u baci. Čuje, a? Ala šećera, poput Feniksa, dižem se iz pepela. XE, Janko vrlo često pretjera. Živim život sine kao DGTA. Geta. Ne, evo mlade devojke, turbo. Turbina, brale. Evo, drugovi i drugarice, nova vrsta psića iz Meksika. Brane, jede ljutu papriku, ale. Da vam suje. Evo, ker je vezan ker, a biciklo nije. Viš, biciklo neće da zavežu, a gazda vezo kera. A viš da je ovaj fin dečko, ovaj mladić, i neće niko da pogleda ovog psa, on je dobar prijatelj. Kaže, ko ne voli pse, on nije dobar čovek. Evo, ovi se deru na mene! Evo, vidite! Ua! Ua, kerovi! Ua! Ua, kerovi koji napadaju mene! Ne daju mi da živim! Ua! Ua, kerovi! Ua! 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 Šta se dereš na mene, bre? Koji ti je rok? Šta se dereš? Šta se dere ovaj na mene? Pa nije da su pogrešili, nego su poludeli. Poludeli, skroz. Načisto. I ovi ovde. Koji ne? Ne ovi ovde, nego ovi tamo ovde. Oni tamo da. Ovi što su došli tamo ovde. Ovo je pozdrav iz Beogradskog mora. Evo. Pozdrav devojko. Nemoj me jebati, pusti me. Pusti me čoveče, idi svojim putem.
Ajde bre, ostavi me na miru čoveče, jebi se. Ostavi me na miru čoveče, jebi se u dupe ti. Ajde bre, ostavite me na miru. Šta hoćeš ti? Šta hoćeš, šta za mnom ideš? Nisam ja peder. Beže, hoće da mi sjebu biciklo. Siro, to su pederi! Pederi, jebete se! Ja nisam peder, brate, ja sam čovjek. Evo, stvarno si... Kenje se, pizdati materina! Kenje se, pizdati materina! Kurva jedna, dođi vamo, kurva jedna! Kurva jedna, vidiš kako napadaš me sa leđa! Kurva jedna, pička ti materina! Ti si kukavica, brate! Eto, kurva me napad pozadi! Ja te ne bi nikada ostavio. Hvala. Ovako, djevojku, to stvarno... Pa drago mi je da to čujem. Baš si fina, baš si ono... Ne znam, stvarno. Baš imaš ono... Baš si ono... Baš si kulturna. Vic. Ovdje Jedi Kale. Isto ima veliki kurac. Vrtić. Jebe. Sivo nebo, sivi dani. Mi smo kao račešljani. Sivo nebo, Bog te jebo. Sivi dani, odbrojani. Sivo nebo, Bog te jebo. Širi ljubav, brale! I love you, I love you! I love you! Beautiful girl! Beautiful girl! Hey! You know how we gotta get Dougie a little bit for the camera then, too. Treba biti optimista. Come on, baby! Evo, 500 evra imamo mamu onu materialističku. Nemate samo vi! Na čelo ga stavi, brale! Zalepi ga, brale! 500 dinara! 500 dinara! Ale! U torbicu! Ko malo te... Kalu naš Mercedes, ajmo kalu naš Mercedes. 500 dinara! 500 dinara konvertibilnih! Pa evo, napao me čovjek, ništa. Slušajte, mi smo svi bolesni, evo ja idem kod... Evo, znači, mislite da sam ja bolestan? A ja mislim da ste bolesni. Evo, baba me napala, 5 godina me napala i rekla je da sam bolestan. Ćao YouTubeovci, kako je? Evo ja, pao mi Kurac! Pa sam kupio Kokaina malo. I ekstazija. 200 grama, brale, ima se, može se. Ti isto koji sediš tamo za kompjuterom, da ti padneš... Kurac! Kokaina malo. Dobro je ukusno ovo. Ekstazija. Da nemam reći. Miris i ukus. Slabo ja izlazim u grad. Ma, ja kad izađem, ono šta vidim starački dom. Starački dom? Da. Tamo si. I sama se vozi. I sama jede 3 pjeskavice. Mnogo je to. Mnogo je. Eviš, ovaj sam vozi i priča na telefonu. Sam se vozi. Vidiš kakav je. Vidiš, sam priča, sam. Ne treba mu niko. I vozi se. I uporanje, vidiš. Udarit će mi u autobus, čovječe. Gle, ne mogu da verujem. Čekate krnti u autobus, a ovi ste bogataši, sa kolima ne možeš njih da prođeš. To nije u redu. Si vidio ovaj me udari u autobus? Si vidio ovo me očeša me autobus? Jesi vidio? Prvi put me očeša autobus crveni, a ja poklanjam pažnju ovom GSP-u, a vama me očešao sada autobus. A ujebote život. Jedan grašak. Brale.
Gospode Bože. Od 100 evra. Molim. Jesam. Izolacija odmah. I 100 evra kazna Zorici. Odmah. Odmah 100 evra kazna, izolacija odmah. Droga nije mašta, droga može svašta. Čim uzmeš drogu, pomoli se Bogu. I odi u sinagogu, jer kurac ti je, kako kaže, kratko. Za 5 minuta umreš od kokaina. Spržit ti mozak. I ekstazi. Ko sa heroinom se druži, život mu je kraći. Kad imaš mrak, onda jedeš ovo, protiv mraka. Ti si kupio sjelicu što vati. Ma, ne uzimam ja. Evo, 500 evra imamo mamu onu materialističku. Keš. Keš. Kešić, bre. Bez kešića niko te ne voli, bre. Pare. Keš. Ne budi leš. Pare. Pare, ljude kvare. Kako se vi očete na Adi Cigali? Vam lepo danas? Jeste sunčate? Kako je vama na Adi Cigali i Beogradskom moru? Vam lepo? Kako si ti? Dobro, vi? Evo, trudim se da budem srećan. Evo ga ovaj motorizovani. FPP reklame, ne idi u tame, ale, živote, skote. I treba ja da popijem 3 vinjaka, brate. Daj popi ovo. Daj, da popijem, a? Neka popijem, a? Popi. Otvori mi. Oću. Otvori oči, baby. Drži. Da ga roknem, a? Pa rokni koliko možeš, ja ću da nastavim. Evo za zdravlje. Hey, what happened? Pozdrav, druže. Ludilo, Srbija na dnu! Srbija na dnu! Postaćemo prvaci svijeta u siromaštvu! Hoćemo. Nemo lepo da jedemo! Kupi mesa! Evo žena gunđa na telefonu! Što gunđaš? Što ne kažeš javno da svi čujemo šta pričaš? Ne volim to! Ne volim niko da mi priča za leđa! Kaži bre šta misliš, ali javno i kako ja pričam, da se sve čuje! Farma i parove nisu bolji od mene. Ugasite farmu i parove jer su oni mračne sile, ja sam jedini Jedi. I šta, nudili mi 40.000 dinara, 400 evra za mjesec dana, znači 2 mjeseca 200 evra. Đavole crni, zašto me ne ostaviš na miru? Evo ti kurac. Evo ti Turčina za vreme Turčina, brale. Druže, kako si? A sad, drage moji YouTube-ovci, čitam komentare. Aj sad da vidimo šta kaže. Production MPG je ostavio komentar. Samo razmišljaj tako i nećeš ti nikad imati decu niti ženu i bit ćeš nesrećan do kraja. Jedi sistem. Kale komunac. Kale se vozi na triciklo, Kale ukršću ti triciklo, kaže the mercenaries rokan, što si pametan. Several months later.
Dobro jutro, dragi moji YouTubeovci, evo, čist materijalni svet. Voziš bicikl, voziš i ostaviš i oni ti ukradu, eto. Što si pametan, čista gordost od ljudi. Ja sam realan, a ne živim za Real Madrid, oni ne žive za mene, nego oni nisu iz Real Madrida, oni je fudbaleri, nikad nisu se vozili autobusom. Oni imaju svoj blindirani džip, a ja nisam blindiran, ja sam čovjek bez konzerve, bez konzervansa. Nastuj se, šta te briga šta ko misli, šta te briga komu šta misli, šta te briga šta ko misli, šta te briga ko šta misli, šta te briga šta ko misli. Vidimo se druge, pozdravi! Pozdravi me, voli me ko pre! Podno, nećeš da ideš u školu, škola pred nosem, 10 metara, ne ide u školu. Nećeš da izađeš nigde, spustio si roletne, ko da si ukrao krompir neki. Vidiš, ovdje su tu drugovi, kako ste vi drugovi? Trudan, majke. Ha? Si trudan? Jesam, 6 mjeseci. Sad ću da rodim. Prvo muško dete u Srbiji. Evo naše devojke, naše lepotice. Viš one sad stide se, a imaju 13 godina. Trudimo se da budemo srećni u Srbiji sa 200 evra platom i krompir salatom. Život je lep, jedi Eurokrem, devojčice. Jedi Eurokrem. Baba, udario me auto, šolio sam. Nije te udario auto, udario si ti u auto. Evo, dragi moji YouTubeovci, dečko je prelazio ovde, nije išao do škole i nastradao je. Eto, zbog ovih koji imaju kola, eto, ja govorim uvijek, idite biciklom. Ovo treba da bude opomena da se ne strada, da ne stradaju deca. Svesni da ne smete snimiti dete bez roditelja. Neka dođe, šta vi sada branite, od koga branite? Njega, onaj koji je napao njega? Ne, ja branim dete. Ovo je samo bilo, znači vidiš kako ja, evo sad sam ja kriv, ja sam sad kriv što sam živ. Hvala. Šta radiš? Evo, hoću da jebim u pičku. Molim? Ćao. Što me pratiš? Kurva jedna, dođi vamo! Eno dete malo izvire, kao onaj vodopad. Evo, sreo sam jedne dvije divne drugarice koje se smeju i trebate i vi da se smijete, a ne da budete kao neke trske u šumi. Evo, ova devojka je tužna. Devojko, ne budi tužna. Smej se, jedi glubenice. Drugarice, ne budi tužna. Druže, nasmej se. Nasmej se, drugarice, ti je skućala s kartu. Jedi banane, drugarice. Jedi grejpfrut. Jedi buranije. Jedi iz konzerve ananas. Ne budi tužan. On mrzi druge da bi voleo sebe. Ma koga jebe bre? Nek se polije benzinom sam, ali žao mi je benzina, skup je benzin. Doći će apostoli koji su izabrani, oni će vladati ovim svetom i ovom malom planetom. Ljudi ne treba da se mrze, treba da se vole i meso nekad treba da posole. Traje! Ja sam otišao na brdo i ja sam video sam neke znake i gledao sam u oblake i video sam samog sebe tamo. I video sam da u stvari mene je Bog poslao da izvršim zadatak. Koji zadatak? Da širim ljubav i da u ime njegovo, da pobedimo tog Sotonu koji je lažan.
Sivo nebo, Bog te jebo. A sada smo svi besni, a toga nismo svesni. Dobro, Dobro. Round 2. Nije lako. Ovo je prva, ali tanka je malo je onako... Pa sam dodao malo brašna. Tu treba još malo brašna da se doda. Malo samo. Malo samo. Malo. Minimalno. Viš, evo digo nogu dečko, pas i gazda, šta njega briga, on je ga kupio, on može da napravi sapun od njega. Šta mislite o izborima u Srbiji što se svake godine, svake druge godine, izbori u Srbiji, da je to u redu? Za i napolju. Što si takav čovjek? Pa je vrlo pičkvatin. Što si takav čovjek? Za i napolju te pijem. Koga? Nasilje. Što si takav? Što si takav? Napolju. Što si takav? Sada napolje. Ja pitam ljude za izbore u Srbiji. Šta hoćeš? Koja je Srbija? Šta? Aj beži napolju. Šta? Ja vas pitam u izbori u Srbiji, šta mislite o tome? Malo bri. A? Da neće niko da stane uz mene ni ništa. Previously on The Walking Dead. Dobar sudar, 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 dobar sudar. Ovo je bio vršina za budućnost. Ovo sam se istresao, jebi ga, iz gaća. Istresti gaće, stresti gaće. Mamu mi jebem u pičku! Mamu mi jebem u pičku! Mamu jebem u pičku! Mamu jebem u pičku! Ko jebe mater? Komu jebe mater? Komu jebe mater? Komu jebe mater? Komu jebe mater? Lepo da čeraju poštenog čoveka, mamu jebem u pičku! Tebi crnac da ih izjebe! Crnac! Što ima veliki kurac! Drže! Evo ga ovi! Rock'n'roll! Pola bol! Ludilo! Koliko je sati, drugarice? 11:15! You stupid! Satanije! Satanije, bratan! Vidi, brade! Satanije! Satanije! Šta je smešno, a? Fali nam zub jedan, a? Brate! Satanije! Beži od mene, beži bro pičku materinu, beži budaletino, ti ne bi zavalio šamarčinu bre. Beži tamo bre. Ništa, sve najbolje.
Ja moram da još ozbiljno NANI?! Baš mi je drago što sam te vidio. Idem i ja. Ona ih je, brate, obuzela sa lepotom, a oni kad su je vidjeli, oni su se obeznanili. I neki kaže dum dum, meci, ovdje me preseci. Nije mi lako. Kaži nešto, ženo, da razbijem ovaj monotoniju života. Kaži nešto. Kaži ga nešto. Kaži ga nešto. Kaži zašto me ostavi u podrumu, a nema ne radi sjelica. Što mi nisi kupio sjelicu što vati. Kad me vole žene, ja moram njima da budem inspiracija. Supica. Supace. Miris i ukus. Kale vozi motor bez motora. To je zajebano, bro. Nije ti lako, ali mora da popiješ ti na alko, brate. Wow, ali za džabe. Ja volim dede i babe. Ulazi, ženo moja. I ti ulazi, čovječe, ne sekiraj se. Ne brini, struja je poskupila za 20%, ali plati pa se klati. Evo, devojko moja, kupi čvarke. Kupi čvarke. Biće više biće više mleka kad ga ne bude bilo. Humor. Ajmo se smijemo. Peri ruke, brate. Peri ruke dok si... Peri ruke. Peri ruke. Prosto skida se sama, brate. Wow, skida se sama, brate. Wow, uz pomoć vrele vode, brate. To što izađu malo plikovi, brate. Nije to bitno, brate. Bitno nova koža stiže za godinu dana. Wow. Budi miran. Sačekaj 365 dana u bolovima. Što više mene podržite, ja ću i da imam bilja. Kupim bilja. Ko će tebe da podrži, bre, majku ti? Nemojte gledati ovoga Gaga Stylesa. A ovi koji su... A ja nemam ništa. Ovaj protiv mene radi. To ćemo da sredimo. Znači ovako da uradimo. Ovako. Eto, nisam ni ja glup. Tučka. Jem te ugrejem. Imate vanilice kokos 390 pa imate granles sa orasima. I imate i Coca-Colu, 130 dinara vam je pizza i Coca-Cola zajedno. Treba voleti životinje. Onaj koji je dušman prema životinjama, njega treba kazniti. Jer ko ne voli životinje, on je demon.
Nije ti lako, ali. Hoće dečko na slobodu, pas, ali ne može, vezan je. To je nepravda. To je ljudska nepravda, to je, ljudi ne vole životinje, nego ih vezuju kao da su kutije. Jani, naspi se, danas je nedelja, sutra ponedjeljak, smaračina ponedjeljak, 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 naspi se, ženo! Brate,